ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka Jingdawa jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Uba Alexander L. Heck, uba longru menteri uba paitya katanat kakoi kakia jong ka Sorkar jela ha kakhan retorik urumpang arjar arpuway. Ula ong ba unsara ban pensngo Hakhmat ka Sorkar jela ya ka Jingdawa jong ka Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union. Baka Sorkar jela ka de ban shimti hino haladi ban penyat ya ka 108 ka balong ka way ni kitanat terikam ka bakongsan ban ai jingda kerki nega benta ban pelait im ya ki mensim breu ki badan kam ya ki lat jingyarap bakerke ha ka jela barok ka way. Kumban syupentip hang ni baka soskular ba ke GVK EMRI kala ya soy bat ka Sorkar Meghalaya kan sakun no shen ha unai leber jong uniu snem arjar arpuway nado baka ni ka company ka badai nabar jella kala wan ban shimti ban penya ya ka 108 ha ka ni ka jella Meghalaya mental kum bakhat arsnem AA ni ka state government ya ka iga buga decision mungkin siu ila ban pet daga contender temai ada ila pada ban extend ni kiru por time being kan ba ka pembet lang na galiang yung biatan lang bus chief minister kata kamu kompatip do menta ka lanu ka ka kut ka agreement tila ka kut ka agreement ngi na banle agree tender biang tingin pet pada pada keempat simpor belakut tila ban extend iki dari ka sesim pada ka rai pada ka Sorkar hi nu banle kata jika syangru haga jing pet ru batu chief minister wi i pediang ia ga jemut jung kiru tang ka Sorkar kap syong hi ban perkat aro kata ke ajumut jung kiru ka biang hi tambah ka ei pode ka Sorkar ga de bande kan sa sim ga rai pode